arang ya. Arangnya habis. Makku kayak isu nggak leren. Ini mau kayu harapan. Kesel makku hujan kayak isu nggak leren. Ki bumbu, ki telur, masak telur balado. Kayak apem ya, karo nyambi kayak apem mak. Tunggal gosong. Ki tengah diparingi pandan tambah cantik. Mau mergo kesusu, serba kesusu. Tinggi 40 harian nih ayam Mega. Jadi gini. Masak apa mak? Endok ya, balado. Yeah. Masak telur balado. Dia ya mak minyak harap gawe jangan tunggu sampai umop ya. Emak gila masak bumbunya muka nggak eman bumbu jadi enak mestian. Ini ditambahi daun jeruk sama daun salam. Kasih gula sama garam, masakku, kasih kecap Dikit tapi sedikit ya, hanya buat tambahan pewarna maksudnya ya, nggak usah banyak-banyak biar warnanya tambah cantik. Endang-endang pak tukang geng. Kae sing ning lor dalan iki sing gawe jaring-jaring. Iki pitike bapak kok ucul iki. Utane. Kaget tarakku ucul. Lah Pak satu nih Pak Dek. Pak sinten? Wah tebang tebu. Walah tukang tebang toh.
sama rek udan iki. Soalnya dhuwur kok ditutupi. Waya iki wis, soalnya wis 2 hari ki hujan. 2 hari hujan terus sing ngeraket wonge nggak datang. Kae nek utara jalan kono. Kae. Diadai ya mak iki. Lah wis tak adane. Oh, ngadem ternyata. Lek panas diadai maring ngringet. Ya mene wong ajar telek teko, Pak. 2:30. Gorongane, Mak. Wes gak mau apa sik tes, Pak? Isuk ngopeni wong Meluku, sore yang mene wong ajar telek. Harganya sudah cukup. Enggak, kok, Pak. Engko nek geni kono ae, Pak. Tak bakare nang kono. Karena butane Dhuwur. Semen mau lur jagung ya, Pak? Lah ada enek kula no tak golek sampean kok enggak enek. Tak celuk iya. Telurnya dimasuk-masukkan. Ayam balado ya, Mak ya. Telur deh. Oh iya telur kok ayam. Telur kok ayam sih aku ngomong. Ngapil bumbunya ndak? Disepil enggak bumbunya? Bumbunya apa ya, Mak? Bawang, bawang, Tambah ya, Mak.
Ya, dibanyain lombok besar, lombok kecil. Semerah-merah ke lombok besar. Jahe kunir, dong salam, dong jeruk. Seperti ini jadinya. Silahkan mencoba. Merah merona toh. Masa nggak dibuka kas belas loh, Mak? Ora, memega loh. Kayak buka kas mak kadung dia ada kresek. Gini ning kono kae. Terus ning jero mejoki ning gledek. Terus dia ada kresek. Eman-eman jari dijupuk. Soalnya tas diberesi terus dilapi disinggah nih. Soalnya nek bar pakai nggak disinggah nih ngono kuwi. Mari debu tok. Jadi lek pas enek pesanan catering akeh ngono kae apa pas masak banyak-banyak. Iki kan cateringnya libur terus puasa ya. Soalnya ngetokne soalnya wis ber foto lek mau pesen catering atau selamatan. Jajane kung diterne iki. Nyapa mak apem gak kono sing gawe. Lah apa gak enek sing iso wong-wong? Pentingnya rukun sama keluarga ya guys yo. Dadi ben pangkahan sing wangi ngene iki. Yo mak ya. Kayak apem Inggris kayak mah. Jadi makku meskipun nggak rono, nggak rewang neng kono, ditari penggawean, gawe sate, terus telur gimau, karo apem. Ini lagi ngadai apem ya. Kok mau tumpui panas toh, Mak? Kok sampean tumpui panas? Oke, satenya sudah matang semuanya ya. Sate berapa ratus, Mak? 300. Buat sate 310. Ini sate ayamnya ya. Seperti ini sate ayamnya. Enak sekali, buatan Mak Ros istimewa.
Mak nyepakne wong kerja, jangan kates. Sik to aku arep ngrekam ae. Ambil telur balado. Enggak no. Nyekar anaknya tak telepon. Nyekar kat mau. Pirang-pirang. Hmm? Piro? Iki dibeki to, Mbak. Jungkasan lho. Ngaro piring. Soalnya kok nang kono topine disepot, Pak. Jane jungkatan nggak abot lho, Pak. Jungkatan sing rapi ngono lho, Pak. Ndut. Ndut. Iki lho Cak Ndut ya. Saiki dadi chef ya. Oke, disuruh bosnya ambil apa? Apem sama apa, Ndut? Ya, Ndut sekarang jadi chef ya pemirsa ya. Lah chef ki apa? Ora Ki Cak Ndut. Es mama apa uga Ndut? poso. Poso ngerokok. Renek wong percaya. Ndut awakmu poso karo diet ngono lho. Kamu ndak iso mlayu-mlayu kok. Wetengmu kaya bom iki lho. Apa mel aku ngadae gung mari kok, Mbak? Arep oleh iki. Heh? Se oke? Rono. Heh?